ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо амалӣ намудани барномаву стратегия дар самти таҷдиду азнавсозии роҳҳо як зумра корҳоро ба анҷом расонида бо мақсади расидан ба яке аз ҳадафҳои миллӣ, яъне раҳоӣ аз бумбаси коммуникатсионӣ, имрӯзҳо тадбирҳои муассир меандешад. Дар ин замина роҳҳои аҳамияти байналмилалӣ доштаи Душанбе Бохтар пурра аз навсозӣ гашта, корҳои роҳсозӣ дар шоҳроҳи Бохтар, Данғара бо Маром идома дорад. баҳри боз ҳам беҳтар намудани инфрасохтори роҳу нақлиёт дар самти таъмиру барқарорсозии роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ дошта низ таваҷҷӯҳи хоса равона карда мешавад. боиси хушнудист ки бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон роҳи Душанбе Бохтар бо як сифати баланд аз навсозӣ шуд ки ба рафтуомади сокинони вилоят ба пойтахти кишварамон хеле хуб гаштааст. айни ҳол бошад дар самти роҳи Бохтар Данғара аз навсозии роҳ бо сифати баланд идома дорад ки ин ҳам як тӯҳфаи арзандаи дар ҷашни истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. роҳҳо ки асосан пешрафти ҳама соҳаҳо маҳсуб мегардад, ҷиҳати беҳтар намудани ҳолати он дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида, тавассути саҳмгузории аҳли ҷомеа ва талошҳои ҳамарӯзаи мақомоти ҳокимияти давлатии вилоят, роҳҳои марказиву байнидиҳаҳо мунфарш карда мешавад. дар ҳамин доира имрӯзҳо дар ноҳияҳои Кушониён, Дӯстӣ, Ҷайҳун ва шаҳри Леваканд иқдомҳои созандагии ҷараёни тоза гирифта, дар баробари дигар корҳои бунёдӣ ба таъмири роҳҳо низ диққати махсус дода мешавад. дар муозинаи муассисаи давлатии идораи хуҷагии роҳҳои автомобилгарди минтақаи Бохтар 435 км роҳҳои автомобилгарди аҳамияти байналмилалӣ, 340 км роҳҳои автомобилгарди аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва 1977 км роҳҳои автомобилгарди аҳамияти маҳаллӣ дошта мебошад. аз тарафи муассисаи давлатии идораи хуҷагии роҳҳои автомобилгарди минтақаи Бохтар ва муассисаҳои нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди зертобе дар 6 моҳи сипарӣ гашта 5 километр таъмирро гузаронида шудааст ки аз ин 2 километраш бо рӯйпӯши асфалт ва 3 километраш бо рӯйпӯши шағалӣ мебошад. ғайр аз ин аз тарафи муассисаҳои зертобе таъмири ҷорӣ 480 километр гузаронида шуда, аз ин 22 адад пул ва 16 адад қубур таъмир карда шудааст. тавре мушоҳида мегардад пайи амалӣ намудани дастури супоришҳои ободкоронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, сокинону соҳибкорон дар бунёду барқарорсозии роҳу пулҳо ва дигар амалҳои ба ин самт марбут ҳиссаи арзанда гузошта, баҳри равои бемамонияти воситаҳои нақлиёт дар ҳама фаслҳои сол шароити мусоид фароҳам меоваранд. бо дастгирии соҳибкорони ватанӣ ва сокинони деҳаҳо, нафароне ки нияти сафари ҳаҷ доранд, асфалтпӯшкинии роҳҳои байни деҳаҳо анҷом дода мешавад ки ин ҳам бошад дар баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ дар самти роҳу нақлиёт мусоидат менамояд. бахусус дар 8 ҷамоати деҳоти ноҳияи Кушониён ки 128 маҳалла арзи ҳастӣ дорад, дар қисмати беши он чунин тадбирҳои ободонӣ мароми тоза гирифтааст. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Кушониён корҳои ободониву созандагӣ бо суръат идома дорад. аз он ҷумла сохтумони роҳҳо, пулҳо дар 8 ҷамоати ҳудуди ноҳияи Кушониён корҳои сохтумонӣ таъмири роҳҳо бо суръат идома дорад. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Кушониён мақсад гузоштааст ки ҷашни 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистонро дар сатҳи баланд истиқбол гирад. имрӯзҳо дар раванди корҳои ободониву созандагӣ дар ин ноҳия 100 километр таъмири роҳ ба нақша гирифта шуда, мақсад аст ки то таҷлили 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохта мавриди баҳрабардории умум қарор дода шавад. бо назардошти ин корҳои роҳсозӣ тавассути техникаву ҳашари дастҷамъонаи сокинон шабонарӯзӣ ба роҳ монда шуда, корҳо дар ин самт бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи давр анҷом дода мешавад. бахшида ба 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, сокинони ҷамоати деҳоти Навбаҳор ба корҳои ободонӣ, созандагӣ камари ҳиммат баста, айни ҳол ба таъмири роҳҳо, бунёд кардани муассисаҳои мактабӣ, дигар иншоотҳои иҷтимоӣ ки сафарбар карда шудаанд. мо соли 2023 нақша гирифтем ки 10 километр роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ доштаро бо ҷалби аҳолӣ, соҳибкорон, хуҷагию деҳқонӣ таъмир намоем. охири соли 2023 2,5 километр роҳҳоро асфалтпӯш кардем. имсол бо корҳои созандагӣ идома дода
айн ҳол дар деҳаи Навобод 1 километр роҳҳоро асфалтпӯш намуда истодаем. Ҳамин тадбир ҳафтаи меомадаги дар дигар деҳаҳо низ амалӣ карда мешавад. Ба ин иқдом шахсоне ки сафари ҳаҷ ният доштанд, маблағҳошонро барои ободонии роҳ сафарбар карда истоданд, шаҳрвандоне ба муроҷиати меҳнатӣ машғуланд, маблағгузорӣ карда истоданд барои ободии деҳа, ободии кӯчаҳои худшон. мавриди зикр аст ки дар ин тадбири муҳими созандагии шахсони нияти сафари ҳаҷ дошта саҳми бештар гузошта, бадин васила ҳиссаи хешро каме ҳам бошад дар ободии маҳалли зисти худ мегузоранд. من نیتی سفری هر داشتم مبلغ جمع آورده خود رو به همین راه صرف کردم. میخواهیم که همخری آدمای ثوابگیر زیاد شوند و دهه‌مون رو آباد کنند. با در آینده مقصد دارم که با یک پول حج دیگر هم میسپارم. قید کردن ضرور است که ساکنان جماعت شهرک اسماعیل سامانی، دهات نوبهار، زرگر و مهنت آباد ناحیه این روند را تا یک ماه است که وسعت بخشیده. با این راه مشکلات چندین ساله خویش را برطرف نموده ایستادند. خوشحال از آن هستیم که روز تا روز کارهای آبادانی و سازندگی در تمام جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه با مرام ادامه دارد. بخصوص در جماعت شهرک اسماعیل سامانی ادامه کارهای منفرش‌کنی راه که در شهر مرکزی من آغاز گردید. در این کار آبادکاری سهم تمام ساکنان، صاحبکاران و مخصوص مقامات اجرایی که من دولتی ناحیه میباشم. ما اقدام گرفتیم که در همین جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای بنیاد کردن راه‌های بین ده‌ها و ساختن کوپرک‌های ده‌ها یک حصه ارزنده خود را گذاریم. چخیلی که می‌بینیم امروز در دهه ظفر جماعت دهات زرگر برای منفرش‌کنی راه‌های بین دهات رفته ایستاده است. امروز هر یک ساکن در آبادانی راه و پل‌ها سهم ارزنده خود را گذاشته ایستادند. باوری داریم که با روند چنین کارهای آبادانی جشن 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان را با تحفه‌های ارزنده استقبال میگیریم. با خاطر سزاوار استقبال گرفتن این جشن باشکوه ملی برابر بنیاد و با استفاده دادن انشاءات گوناگون معیشی و خدمت‌رسانی در ناحیه جیهون همزمان با تعمیر و از نوسازی راه‌های اتومبیلگر نیز توجه خاص از ظاهر می‌گردد. یادآور باید شد که در این روند سال گذشته با تدبیرجویی‌های مقامات محلی و جلب ساکنان و صاحبکاران راه‌های مرکزی شهرک و دیگر دهه‌جویی‌ها منفرش کرده شد که این اساس بلند وطن‌دوستی ساکنانش درک می‌دهد. همزمان در اکثر دهات ناحیه کارهای سنگفرش‌کنی راه انجام داده شده است که روای واسطه‌های نقلیات را کمی هم باشد آسان نموده است. با تشبث به واسطه پیشوای ملت کوچه‌های شهرک دوستی ما آباد و زیبا و اسفالت‌پور گشتند که این هم باشد یکی از اقدام‌های نیکی پیشوای ملت ما میباشد و من مینداری مردم شهرک دوستی را با حکومت جمهوری تاجیکستان و پیشوای ملت و با مؤسسه دولتی راه‌های اتومبیلگرد ناحیه جیهون و مقامات اجرایی محلی حکومت ناحیه میرسانم که این اقدام را گرفتن چه‌های ما زیبا و دلارا گشته ایستادند. مورد ذکر است که با عملی گشتن هدف‌های پیش گرفته حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت راه و نقلیات بهر ساکنان شرایط سازگار فراهم گشته در بهگردی سطح روزگار مردم نقش مهم می‌گذارد.